أمتنا إن الله بيك فشيطان تورما بسم الله الرحمن الرحيم بعدما إن الله تعالى تبارك ما يجنيه هنا تجد الله هنا كلا كلا لين تجدو سورة التوبة السابع أنت سورة التوبة آية جلنا آية تسعة أنا آية كله 39 تسعة أنا كونتون جلنا نتا إلا تنصروه فقد نصره الله الله كنا ما سيدنا محمد نما دمه فقد نصره الله قال على يد مكبا نكذا كرا دم نكذا كتوي قال على يد مكبا دمه من بيبو على يرو الله هو من نصر إلا من عند الله دمه دبو ما سيرنا على ك ni dugolo be jere ki jambane ala yi deme fudedu ni dugolo be jere ki deme ni ala mi deme résultat est zéro wallahi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah nama kira deme ko ala ya deme aha إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين mumna في ma الغار mamun kafir yara yikra bo aka dugula ka jenda bo makka sani yasnaini fula kira flan flanai ya sani yasnaini salisu salasa bokora na koro tan akoro le dine fula do abakare fole kira flanai do fula kira flanai na mo kire choma bo chuno ko ala sabai isaya alai aha abai ale ana ala yere don sabado ala yu sabana yode salisu salasa do saniyas ne fula na kira yere ubu genga bo dugula kira ba ta ma bo ka hijira ka makabla abda madina o aya de ni ala de makaba إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار حكم من أن فلا غار فورو كنا وبفورو كلو كنا سيدنا أبو بكر ني كرا ودنا كلو كنا كتوم دغو ينو ما من غار مغا ني كلو ينلاجه كالجه كرا صلى الله عليه وسلم أسيرك يجلن نين كلين كان شو من كاتا دغو نين كلو كنا يبي مسافر على وعليكم السلام wala ustaz dara ko yala wala mo yala mo ya ko yala ala ko mse ko de maka soro mata kulu ko no ame min fo la ko ittikhazul asbab la yunafi tawakkul sababu mineni ko ta jira na madana ki digi dalenta ala kan ibi tarkul asbab ma'siyat madala ka sababu yare ni ma sababu mine ye ala ko tayo e ko ba daga be ga ba bi se ka bolni ma bolni ni jara ko be ni ke bi yara fala ada mandi ka sababu mine tuma dola wala me ki jigi da sababu fanaka o fana shirku yayi atoli fana o fana ya ala ko tayo tuguni aha at-tawakkulu ala sababi shirkun wa tarkuhu ma'siyah Allah kan bai sawa don fi manzilatin min al-manzilatin wala ka don ka fuka sai ga alama ka jira ku sababun mine ne ba shi ta kuma ba Allah kan bai sawa ba aboci wada na in yaqulu li sahibihi la tahzan mamna ne sai na bakar buga bukrai ako law nazara ahaduhum ila shiratina alayhi la ra'a ya rasulullah ako ni do ya kumbiri ka ba ka sabara juru bodro ako bani ka dum ke to rasul ka ulabbe ne ulabbe model bele de no ba kira ko yare de ba ni kira ka hijira durusun ibaru chaman ba dan ala be ko de ko is yaqulu li sahibihi mamna ni sayna muhammadu ka faje ne wala ne abakari la tahzan inna allaha ma'ana aqul la tahzan abakari kana huzun inna allaha ma'ana on arabi no بخلاف موسى ننم سيدنا موسى ناغا مغو إنا لمدركون babu Musa mama ko farana na ka mo Qur'an na badala ma ke tugodi Musa ko la no ko la ko inna ma rabbi sayahdi akune ne na alamin no fe ne Allahu akbar kira dum ga ko se na bakare ko inna Allaha ma'ana aw ne alamin no fe ma'iyatullah aw ne alamin no fe bayo ga se na Musa ka mo no amali man le ko man cha kaliman yau afana ku ga do do ne Allah kira sallallahu alaihi wasallam asana yala أنياي في القصص السيرة يرى لا يسمع صرير الأقلام التي بكي بكا مكان بكتا أبكا سبيني كتاني التي كرا ديا مكان أنينا ديني ويرى لا ينو ألسنك سيدنا أبو بكر مكان بوتينو ولا سابي سكا نينا جيكو
أيسنا أبو بكر ما ترى إيه ربي أما أنا أبو بكر نقول أبو بكر بان ما بقول لا أبو بكر فيها من هذا هو أحب الناس إليك ما من كذي يقولوا كسيدنا أبو بكر بوجهولا ودنيا أما كم بولا سندينيا نجينا نجتي بيورا لدان فما تلقى سيا ما شاء الله الله يرضون دريرنا الحمد لله بسم الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ما من أبدا باي جنوي لا تحزن أكيد أنا هزنو إن الله معنا أنا على بنيوم في فأنزل الله سكينته عليه الله يا قبس بدي سيدنا محمد وأيده بجنود لم تروها كاسمنت يعني كلدم لم تروا أما كلدم منو يه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى سلامو جيجا ملكو جيجنا بدر دوم ملكو جيجنا أدوا سو مغا جال مغو بنيوم فأما المنسود jalan gufi man ka melege ka to filiga ta ko sawon sanan sara la murge jam karam wajema sako abi melekau ka jalan gusri chugo aballa de badri do majlisula sawon sa ambela de mai wala sempre ka sako murge jam insyaallah to de boraga ni real mami ale de la ka beso insyaallah وجعل كلمة الذين كفروا السفلى علي أيوة مامون كافرنا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كافروا كما كان على كما كان مجبنين وكما كان مجيب وكما كان جاشي وكلمة الله هي العليا ترى ما هو آية ما كسوف لي بابا ماينه والله رأينا شيوخا نيجي يشوف ليكم هل يدون تيجي سؤال قديم كامل تقولي شوف لي هل يدون إبو ولي اللي بيجي يقولون عندهم شوف لي أنا أتوقع بقول شوف لي وجعل كلمة الذين كفروا صراحة أبو داو شوف لا شوف لي أنا نقول بابا رجوع سوغا فلي لو كنا نقول يو شوف لي جا شوف لا ده فوتو فلي سجى قراءة ورشة مغوغا قراءة هكذا ala ka be sawo mudul ko de ko sufla on ba hafsuke mun ba kala be qira'ati warshin wal maqaluna urwa ta sufli abo to kola wal akhiratu khairul laka li abo to kola wa kalimatullahi hiya al-ulya ala ga kuma ga hiya al-ulya o de kuma kan koro tale wonu kuma fa ga ma mi shigi nyama ya la do ko la ko bi do ulya ko ulye aha ala kan be sababa o ko nunu bo to gori law o tis ala zalika fato minen de ga na mo lo ganani wasara ala kan be sababa wallahu azizun hakim ala de boyen masaya ala de kiti masaya firu khifafan wa thiqalan ala ko ay bo khifafan akala bulu fegama wa thiqalan ay bo akala bulu girma naka da do bitaka do toy وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أي كلك نكنا نقوله أنا أوني على كسرلا. ذلكم خير لكم. على قولي أم هيري إن كنتم تعلمون ناصر وبعضهم. لو كان عرضا قريبا. هكذا من فضل لنا كان غزوة الأسرة. غزوة تبوك كلا تدور لنا. تبوك بدك يدون ناصر كوكا كلا كودو. غزوة تبوك. عليك يرى كدني سنة 9 من الهجرة. jira san kono tona tabuga kala bena umma do ya soro kile bilele kile ba tan flala adama de ka soro fofo yere tila ifale dugu kono de nyana mini kile bolo hina tabat athimar asoro yiri do mona kasi ga yiri de ndu ga jisuma mi wato asoro wati dum mbado gele afana bi jamana kono do mami mbalo ba bolo o tite ma jamana ma atlanta sabananka tabuka kala kala de on la ala wala qur'ana kono ko ghazwatul usra arabun de fotan nasara tabuka kala min flani law kana aradan qariban nasara karayodo marsandisi sumalendo bisinga tay kono tenna nasara wala kundo wa safaran qasidan wal matamadu tamam min nadama kaynino qasid min al muqtasid de dama kayne
ما بدا ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ما من دنا كما كانوا دي مقتصد كما كان إتي سانتلا في إتي دوما نوفا أبو تقول دي مقتصد أبو تقول الله ولو كان سفرا قاصدا نتامل تام من دم كينينو لا تبعوا أقول لنا ما دوكم تبيكو ولكن بعدت عليهم الشقة على كوكما كو تام دي جنو نيكورو سرا وسيحلفون بالله لو استطعنا كنا تقول نقول كلا على لا تبوكا دونا أم بسي لخرجنا معكم كم كم بوي سيدنا محمد نوفر يهلكون أنفسهم على كوكو يركون دي حالكي والله يعلم إنهم لكاذبون على بعض كفو مقول نقول كلو تيجالو دي دو عفى الله عنك عفى الله عنك وعلى يفر سيدنا محمد ما لما تنتم من العفو قبل الإثاب بكرة كفتر يا دوني يرجلا على كون يفر ما كسرك جلك العفو قبل الإثاب يفر ما عسنا أبو مغا جندي ننما أزو كا تشدو ربي كرابنا تاتا بكا كلا دمي جدو ale kira ya nyina ko didduma ko amaka jogoli de tabuga kala ne ba ka ta rumen mun ba ka ta rumen kale ne ka kala haja mana aka diddu buna tais ako ya laika hakila jume ako kira ko yara bado ne muso dembare ne ga muso ko ka bugu ni nya bani la asfar muso yenti sen yara la tsega yara min na ta fitne kana fitne akira jende ulu munu manu matare ala baka akira jala ko de la ko afallahu anka ala ya farima lima zinta lahu mun kama yayi jende hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu fomo faka bani mamunu be ne ke folawi wa ta'lamu al-kadhibin diga kilaga na galon tigalo don ga bula do so na fi nyonye be madina na fi groupe pili sabadi bismillah la yastaziluka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir akoma oti jenyi ni fe ka tokofe mamunu bil imani ala la ni don laba an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim kafutina jihadi ganu ay an la yujahidu yo ko na jala mai kafutina jihadi ganu kana folo ni muye wa anfusihim anu ni wallahu alimun bil muttaqin ala yadani masai ala yasra bawla inma yastaziluka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir akoma gode mi jenyi ne krafe mamunu tindi mani ala la ni don laba wartabat qulubuhum kutusukun sigaleno fahum fi raybihim yataraddadun lubi tani ka sigila ka siga fana kono ya sawa fahum fi raybihim yataraddadun usigaleno ubitani ka sigila o siga fana na ولو أرادوا الخروج لعددوا له لا عدوا له ala ko wala aradul khuruj anu ya nyini ka bo la aud wallahi ko ni boli kumbu kono yere la adu lahu uddatan ko wallahi ko kumbi la benke la ben yere afamu nawa ni kele kumbu kono kele de shini shira ka ko fo ti obi nya kele la adu lahu uddatan ولكن كره الله انبعاثهم uchini kata kele kena ka ala yere de o konko ala ta ka nu kata kwa fa sabbatahum ala yugriya wakila qudu ma ay sigi ma al qaidina ka fara sigi bawka ya murge ku bu boga plati lawa ngalondo ko qudu wa kis ala zalika tabi yere bolo ala ka be sawa لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا على لو خرجوا فيكم نوبوا نسمع نافقين نوبوا ورك فرعوكا ما زادوكم إلا خبالا وتوجدوا فيلا كنا كرتشيني ولعودوا خلالكم ولعودوا الفتنة ما بولي أم مفعولون نافع في لوف لا فنبا ما ما جرى يا بابا التنازل نهوتوا بقولي نما ماذا التنازل ولعودوا ببولان نافع يبغونكم ubena jele mi kala la fitna ino ka wa fitna ko robu fa fla be no ni ma fa dore yaje ka ni ma tanazo filu fla be ka nyon sama ma fu no ka ama ko kala tala ani kele kele da be ma afa la audaul fitnata ala ko mu boro bina fitna do khilalakum aw ni nyon ja osla ni nyon do bina fitna do ni nyon je yabghunakum ba ni no fitna kele ni be mi tafsara yabghunakum al fitnata khilalakum wala waw ñin ubi fitna daw ni ñoñte ubi fitna de ñini nowe fana la awda'u khilalakum al fitnata yabghunakum al fitnata abana nene tanazuwi
وفيكم سماعون لهم ala ko ulame ba jubu be awla والله عليم بالظالمين ala idoni masayira kun tonya nawna لقد ابتغوا الفتنة من قبل ala ko ye fitna ni ga kombinye وقلبوا لك الأمور yo ko yo bele je yele me sayyidina muhammadu bolo حتى جاء الحق foti ena na tumamina وظهر أمر الله ala ga ko je bangina وهم كارهون ka soro ka gele uluma go kon ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني nime digina jiddu bin qaisuka wa minhum man yaqulu mughbina fi nununa haya damina wa minhum ma fa adwa sor na fiya nyonye dal ko wa minhum mughbula ma min dina sayyidina muhammadu ma o tene to ko jiddu bin qais wa minhum mughbula man yaqulu ma fa de jiddu bin qais alana na fa kira ko izan liya ko jandum ma ngato ngata kala kana aha ولا تفتني بالنساء بني الأصفر كان لفتنة بني أصفر ورمون كمسونون لوكا يدا إدم بعد ne mo be ne ka muso ko kala ma ka muso ko jugu da ya rasulullah katan ne kala kamina ta be muso waldun ka yeno kana kare la taqtini kira kana fitna sa kanu ke ألا في الفتنة سقطوا ala ka ko gwanda la fa jigina fitna kono ka ba وإن جهنم ka bankira ka kuma ma ka banka ta kele abane kira ala fard hal nan yake na kun tara ka fitne ni yin muso ye o daka da ala ka bankira ka kuma ma wallahi sai kira da meni dinun kira da meni ko bela jele ale bana kira da meni minade ko bisira bani la asfaru roman ka muso nye ko ale kira da do fitne na ala ko ala fil fitnati saqatu ka bina fitna ko ka ba ni bina fitna kono mun bi wa inna jahannama la muhlikatun bil kafirin ala ko jahannama kama ka kafiru la meleke ka ba aha in tusibka hasanatun tasuhum ما شاء الله الدكتور أدم كرم يا بنا عليك دوكا فليتفضل مشكورا لك أن سوى بها وتجمعوا لنا الموكل فو تنازل رقم ولا أودوا خلالكم الفتنة يبغونكم الفتنة وقالوا ثم نقول تنازع في القواعد نحونا أن هناك شما بأكتو كتقول نكمل بقى نمامي فمكين نغنيك لا سيما الطلبة إن هناك فلنا بفكر نقولنا وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ من؟ What are you doing? أقول نايم مصوف فروسا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن يمسوا فرو فوشي متميني مسوني موجه معلا يلا تساودون هنا يمسوا فروسا مو ياسر فرو نفلو أبرر لا تغلا كبا قوة كبا أكو ببانترا على دمالة تغفرو كتواني موجه وتكو باليه ala ko tugu de fanisfu ma faradtu wa kemain kiba kala ke sara musuli yufam illa an ya'funa funi musulu yara ko kwa ya fara ala ko furuga tini noche utmana ni sharia ko kai ka wabi duru sara ne ni ya fara wabi duru ko ni musukoti illa an ya'funa جمهور بسك اليفا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح ده ودي تنازو يرفعين بس أيام منو فرقة كونيفة أراكم أنا تشوكا أكم أنا دين فو فنكا منو فلا بيده عقدة النكاح الزوج بيده عقدة النكاح بعد عقد الزواج الولي بيده عقدة النكاح قبل عقد الزواج أفلاد البر wala foni ma ya farafana mika ya fadi mine wa bidurin ko furu konya be mami bolo furu konya be dine bolo kuli sosoli yoro tanazu bo yoro do ko furu konya be mami bolo ko ere de fuke e ka yafa ule de ka wa biduru di ka de wakana ko yanga mazhabu ko ya fasi ado yanga mazhabu abe ba de da fadi parce furu konya be che bolo nale fana ya fara ule da ka wabi durudi abe wakati we ya fashi ando
do fana ko kufuru ko yabe mami bolo odi muso in kan waliyu nali fana ya fara biduri fana ko fana ya fa fana tigile ila bidur kelen sana ko ya ko karande no aka ya fa ko ere ko ala de mafuru da tigan ko au kan ka wa biduru de sarawi on ya fara ko pew join the yadi yo that ni kai ni fle wa flabe kai ala ka ati madam ni fana tarazu yoro chamali de qur'ana ko nana ala ka ati madam aywa ye nahu yore qur'ana fa donc al-ulum doni nabi abela jere me al-qur'ana khidma an goni an ta nahu an be ala kula sharia kula an ta nahu kula ko re ti ala kula ala ko famu to ni nahu al-ulum doni min flene doni ulama we doni kla ila arba'ati anwa usul wa furu wa mutammimat wa kadhalika wa muqaddimat doni ni nani de muqaddimatu usulu bi aslu doni do qur'ana ani kraka hadise furu o femmin famu yara nun ka sama ka bo aslu nun ما فهم من الأصول ولو بغير مقتضى اللفظ بل بما عان تنبه لها العقول فاتسع لها البحث والنظر هذا ما دونغا حكيلا دوني بميسا ما كابو قرآن كل حيث كلا تدعي أنا ما فهم كو الاستنباط أتمنى دوني كالتي وربينو أما فهم كم مقدمات تدعي الآليات نحو بنونا صرفو بنونا فمن دي نما دوني سوراني سيرا قرآن دون nima doni soro sira hadisa don ulumul arabiyya arab kan yere jalan doni salasta syara ilma don kan saba nunu be qur'ana khidma nunu qur'ana khidma balagha bola nahu bola min annahu bola sarfu bola balagha bala maani al bayan al badi' al urud tarikh al lugha matn al lugha min bela jele be qur'ana khidma أتمنى نما منكو أنت نهاو كلا أنت شربو كلا إبه قرآن دون جودي قرآن جريناني عربون نندي عرب كار رجلي أو تي عرب كار رجلي دو يتاكي يورم دو إبه سكوا قرآن كرف جودي إذا قرآن كرف بك تقليد تقربوا يا فاني جومي أفنا بالله كارتي أبانا نداي يجو حالكم كنا كم جنة كتاب دوندا ayde ma fanya na wal ma ibnu nan karu ko ce ibnu ko ga ce ne ko de problem ni bara kam ibnu hawdo bara bana qawluhu ta'ala inna ma yakhsha Allah al ulama mudo ya tete eba don jume inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ebodo ko mamu misralanye ko don bawde o kirade mi dimenjira ko ala yara bi siran don bawnye ko sobe ulama de makhraju ko law ahabuka idlalan wa ma bika qudratun walakin bil aynin habibuha ni mo kam ikafa toroka soroko ko alaka wafa de ala bi mumuni fe jogo mina ta fe toroka soro ko ode bi kayna bo onga adama de akona ibisran jogo mina ode inna ma yakhsha Allahu min ibadihi ulama ama don ba bada tamana ko so ka baytu do gla ka kuma ko ramado ko ahabuka ijlalan wa ma bika qudratun alayya walakin bil aynin habibuha Allahu akbar ala rata taquma taraddatu fi shay'in inni fa'iluhu kataraddudi fi qalbi abdul mu'min tasahumul iradatayn fi haqqillah baken take ala ya hakala amma ke ala la foila mu'minin min atako ala ko ni matani ga sai ke foila ngake ngana ke ni mu'minin min atote tasahumul iradatayn la ni flabi ka nyongushi ala ya kote mba fa mu'minin min wa huwa yakrahu al-mauta sayaka kalamun ma sayaka kalamin bema wala budda lahu wajibi ne dundu abisa
fɛn min b'a tɔɔrɔ man di ni ala yɛrɛ ani dun kan ka minɛ a ko ale ala ma taga duli kɛ foyi la ni mumini ni minɛtɔ tɛ a b'o cogo de la donc nahawu a jɔyɔrɔba de bi kuranna dɔnni yɛrɛ bɛɛ kɛ ni bi science yɛrɛ dɔn maa min bɛ science dɔn matière scientifique physique chimie maa min bio dɔn n'o k'a bɛ tafsiro kɛ ne filɛ ne ka spécialisé len don la ne matière scientifique de ne ye mawadul ilmiya de kɛ ne y'o maître de alphysia wal kimia wal riyadiyat n dɔw taara ne tɔ moti ka na o de kama fawda ayiwa masha Allah Batoma, matière scientifique. aha Muhammad de Fien do ko Nazaria Dalton. Nazaria Dalton. Quran tigarawa masha Allah qui a contar lage ayiwa an badal silamaw qui a contar fle ala ko wa ma taraddatu أحمد هذا بدو خالص ما شاء الله شيخوبا دوما مباركا انا شيخنا نبا الحمد لله كل والدنا درانا akola biya attention ko lima est-ce que compteur ko tew kontar ko tere ibi fasa gade da karambe pasabija La pilimantea. ala ko wa ma taraddatu fi shay'in inni fa'ilun zalik akoni matani ka segike foila mbake ngana ke taraddudi fi qabdi abdil mu'min mu'minin ni minato wa huwa yakrahu al-maut sayakon wa ana akrahu masa'atahu famin ba toro ni ala yarebo kon fala budda lahu min zalik atinya fagasa kuma bake tugudi da fa na makota sa humul iradate ka fa ala bi sira mu'minin ya sira nyata koy ala ya bonye ka kanu ni fon fa min bonye ba tigi gase shi mun inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama akalana fi suzuza bi qira'atu shazala ala kan da sababa bismillahata In tusibka hasanatun tasuhum. ala ko in tusibka hasanatun ni nyuma ya aw salama soro tasuhum wa bi galayuma Wa in tusibka musibatun yaquluna qad akhadna amrana. yaqulu جواب الشرط baba inyela no madalla aha wa in tusibka musibatun akoni masiba yese na Muhammad soro yaqulu qad akhadna amrana. baba cew kan so minale anya nga janto yere na binaga ko mbinyew ima ya amma so ngada kala garola na fugu de binin ko Wa yatawalla wa hum farihun. wa yada wala ubu kodo wa hum farihuna wa nyangale Qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana. fulisina mar foy tan soro illa ma kataba Allah lana fa alayka min sibaka Huwa maulana. ala de am bi sibai Wa ala Allah falyatawakkalul ko mu'minun. munu bere jelen ko jigi sebe alala Qul hal tarabbasun. abo salama aya ko kafiru aw munde makona ne awyi Qul hal tarabbasuna bina aw munde makona ne awyi illa ihdal husnayn. kona kara nyuma ndo la kilen fulani islam bela jelen ga ngani kele kanaka salama ba bulu na dun kafiru na nyon soro on taye genya fulani ibin faga mita dena kono wal man bi faga mita ni ga tani mai mita ni ga na bulu ni ga fendo salama taye afla be kan Wa nahnu natarabbasu bikum ko an bi makona ni kene awye an yusibakum Allah bi'adhabin min indi alaga aw soroni la jaba ka bale ala yoro aw bi aidina walma an yara islamu bolola fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. fatarabbasu ala ka makona ni ke inna ma'akum mutarabbisuna anya makona ni ke lawe ka farauka ama sharji Qul anfiqu taw'an aw karaha. alago aina fakatike tawan dingona aw karahan walma karaballa Lan yutaqabbala minkum atimina aw bolo innakum kuntum qauman fasiqin. kaw kera jamakulu munu nulu kera fasigu ye
وما منعهم أن تقبل منهم ala ko foy ma balu ka saraka kana mino ye أن تقبل منهم نفقاتهم kana fakatu kana mino ye إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله asababu bora mina kafirani ala na ga kide ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ala ko tina selima wa illa wa hum kusala fo ya saru usali abatodo nafiki ore la ni seli wati sira doro iki farfoni ka wuli ka seli yota ibi doni kono de la yatuna salata illa wa hum kusala tina selima fona kera usali abato abo chugedela do al insan adama de tuma be ikanga baraka ni qur'ana de al maliki telma kana waqafan inda kitabillahi ni alaga qur'ana ni qur'ana kun farada abijo uluti tebe alaga kitabuka alman maliki dondra fitiri sele misiri kono yani fitiri ka wele demsen do sina kana sorate ako ya imam malik ala tarka maza maliku dunna ni klebena fo fitiri ka seli ka aba naflati seli baril fakki wa tawbolo naflati nga telma al imam malik alman banu kana waqafan inda kitabillah etini nana soro misiri kono klebena no masiri fo ako ya imam malik ala tarka idina fulan seliwa imam malik nana la je ni tine ga mazhabu idina na fa ala tarka qur'ana duma abakon wai zakira ga merkao la yarkao imam malik sina ga na fulan seliwa ko nana na fa ya imam malik iga mazhabu la da ko ni khashitu zirana alla akuna min allazina qila fi haqqihim wa idha qila lahum irka'u la yarka'u konsirana mamun ge na fa qur'ana ko na fo ya ko irka'u ku ga seli uti seli petin du na no lafzi de fone ko ya malika la tarka etiru ku gawa abu hakali dina qur'ana na ni ku gama la arka mina miri tugina fara mun irka'u la yarka'u na ngana fara ulu mo ka al mam malika ka masabu blaka na blasi karaka flasi dada madin kan ga jo qur'ana de la insana yakuna waqafan inda kitabillah bismillah ولا ينفقون إلا وهم كارهون ala ko tina fakatike illa wa hum karihuna fona kera jaku yai na make jaku yai rati soru bolo koy فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ala ko kana bolo nu de o kani kaba ko ya إنما يريد الله ليعذبهم بها ala ba fe kunyangata na nyen kono ya بها في الحياة الدنيا njen yere kono ya no وتضحك أنفسهم undin ku mi fatu zahaka de ka fatu yi ka adama din dim bosi o de mai wa qul jaa al haqu ko tiyana nan galon sara zahaka abuko min ninku bala anin tigara jaa al haqu wa zahaqa al batil galon sara innal batila kana ala galon go saleno ka koroko amanya na maya kai وتضحك أنفسهم وهم كافرون ala go ninku mi fatu kafir lama ala kan kiso de ma ويحلفون بالله akubu kale alala إنهم لمنكم kube auslama utela وما هم منكم ala ko auslama udote ولكنهم qaumun yafraquna ko mo wode do ba faraka bo nyogonna لو يجدون ملجأ ala ko nafiki nubi lawja jidun nubi ko sama yoro soro أو مغارات wal mo bi wo soro bi do wo min kono ka tu dogo أو مدخلا wal mo nubi do horo do soro la wallahu ilayku wallahi hukumi dame ka tawma wa hum yajmahuna ibabu so dajuru dam tiliyale uda amba fo de ma bamana kana ku kelenle mamna ni karafika kibi so dajuru turne nama so de jama'a ne jama'a do ko karafe masega so dajuru ku karafika na de jama'a nan jami'a tabiraha jahalanja jama'a de ni karafe masega so dajuruku ومنهم من يلمزك في الصدقات ansera wa minhum man yajun nay lana daga sai ko fedon law yajiduna لو يجدون ملجأ ala go nubi ko sama yoro soro أو مغارات wal ma nubi wo kono na soro al magharu min al gharu ghara yahuru ode wo kono nay aha أو مدخلا wal ma nubi do yoro soro لولوا إليه fuka dame ka tawma وهم يجمهون ukelele uteliyale ومنهم من يلمزك في الصدقات masha Allah sakarambe bi fana be couleur ça mu ko retiré be couleur de la ne ba couleur fana bi couleur gala de karambe couleur gala seri yera ma laka ni sababe Minara. laka jumhurira laka jumhurira mina yara المفسر الدسر يروم دوما سيسا أكو al mutadammi ko do en ta so أكثر حظا
المفسر المفسر حدث رأيرهما أبو إمام مالك يا كمذهب بلا كبارك لمذهب وري أما فتوى مذهب مالك لا أتبع كفيب النافلة سري لا دراسة دوكو ففوق تاسي في تريما ما cheni kuma min fuaya kwa mako irka nali ko ka bi baraka naka mazhabu ya bi tawulu fewara la ayaka mazhabu bla mazhabu minu ba daga ka fu sidi bi sikake bayna al-asr wal maghrib atara baraka nunu donc ni bimu irana minu bi ta'assub at-ta'assub al-mazhabi du bi mazhabu ko keleke o bi tubu mazhabu dora kalere ke maliki moye maliki yɛrɛ ma maliki mazhabu maliki sama ka se yɔrɔ min na ale bɛ tɛmɛ o kan a bɛ ban ka siri misiri dɔ la k'a sababu kɛ k'an tɛ mazhabu kelen a bɛ ban ka furu tɛmɛ ni dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ k'an tɛ mazhabu kelen a bɛ ban ka don bila ka taa dɔw ka kalanyɔrɔ la k'a sababu kɛ k'an tɛ mazhabu kelen ko tɛ tɛmɛ ni dɔ cɛ mazhabu fɔɲɔgɔnkɔya kama mazhabu tigi ninnu kelen o kelen u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ka bonya sigi o ma u bɛɛ y'a bila u kunna a kɛra imamba naani kelen o kelen mazhabu ka ca dɛ maa min bɛ baara kɛra ni min ye anw fɛ yan o de ye mazhabu naani ye ninnu kelen o kelen o m'o yɛrɛ kɛ cɛn tigi ye turidu minni ninnu kelen o kelen Abu Hanifa Imam Malik Shafi'i Ahmad bin Hanbal ninnu kelen o kelen m'a fɔ don si ka fɔ ne ye min fɔ ko de ye tiɲɛ da ye ko cɛ wɛrɛ tɛ ne ka kuma kɔfɛ la Imam Malik a b'o de fɔ a ko maa o maa n'i ye kuma na dɔ bɛ ta i ka kuma na k'i ka kuma to illa sahiba hadal qabr a b'a bolo ɲɛsin kira kaburu ma ko kira kelen de bɛ se ka kuma fili tɛ min ka kuma na o bɛ mun yira ale yɛrɛ Malik bɛ se ka fili a ka kuma na dɔw ka ta'assubu sera yɔrɔ dɔ la mazhabu ko la u bɛ kuranɛ nasi bila ka mazhabu ka taabolo ta o de cɛnni yɔrɔ ye dɛ u tɛ mazhabu denmisɛnninmɔgɔw ye dɛ mazhabu karamɔgɔw yɛrɛ karamɔgɔbaw n'i y'olu dɔw ka kitabu kalan u bɛ fɛn fɔ u ka karamɔgɔ ka mazhabu ko kan ko ni kuranɛ aya ni olu ka karamɔgɔ ka kumakan fɔra ɲɔgɔn kan k'i ka kuranɛ aya bila k'i k'olu ka mazhabu ta u y'a cɛnni yɔrɔ ye dɛ u y'a cɛnni yɔrɔ yɛrɛ de o tuma ka hakili to a la jinɛ yɛrɛ ka lafu a sabu dɔ de a ta'assubul mazhabi minnu b'an kɛlɛ o tɛ dɔ k'i ye maliki mɔgɔ ye ko nin ye hanafi ye ko nin ye shafi ye dɛ o b'aw lajɛ de ko anw bɛɛ ye silamɛ ye an ka bɛn bɛ min na o de ye an ka ta'assubu dabila ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn bɛ min na an ka kisi bɛ min na an ka bila an kunna anna haula'i a'imma bashar yusibuna wa yukhti'un ninnu bɛ se ka fili dɛ o de kama hatta Ibn Taymiyyah ye kitabu dɔ fɔ a bɛ lujura 10 fɔ a ka kitabu in kɔnɔ kitabu in tɔgɔ ye ko raf'ul malama an a'immatil a'lam an a'immatil a'lam a ko an man ka tugu ni imam bannani in ko yɔrɔ 10 na a b'a yɔrɔ 10 fɔ a kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ imam bannani o bɛ se ka bila o fili kɔnɔna na ko n'o bɛnna o fili kɔnɔna na ko an man ka tugu o kɔ an ka kuma laɲini ye min ye e min tugulen don maliki kɔ i k'a dɔn k'a fɔ cɛn bɛɛ tɛ maliki taabolo kɔnɔ dɛ parce que n'a donna i la cogo bɛɛ la e yɛrɛ t'a miiri k'a fɔ cɛn bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ si fo maliki kitabuw kɔnɔna na i bɛ ɲininkali kɛ fana ko tun ko ni kitabu ko jɔn de ye k'a tigi bɛ mazhabu jumɛn na n'o ko ni mazhabu dɔrɔn n'a tɛ maliki ye dɔrɔn i b'a bila minnu fana bɛ parce que nin fila de b'anw fɛ yan Mali kɔnɔna ka siya maliki sira ani hanbali sira Ahmad bin Hanbal olu ka taabolo ale ni maliki ka taabolo o fila de carili b'an fɛ yan kosɛbɛ dɔ fana bɛ se ka ɲininkali ne yɛrɛ ye dɔ ye ko n'ale ka kalanɲini tɛ k'a tuma min na ale taara Sudan ale selen dɛ ale sɔrɔla k'a dɔn k'a fɔ Imam Malik ko sunna karamɔgɔ don k'ale kɔni tun b'a miiri ko bidiya karamɔgɔ don tuba kalanden don parce que Ahmad Hanbaliya taabolo de b'olu fɛ yen ka caya an b'a fɔ min ma ko sunna olu bɛ baara kɛ ni imam min ka taabolo de o de Ahmad bin Hanbali tellement que o ye ninnu ko fo ka taa kɛ ale y'a bila o kunna
uka karamogo maliki biga karamogo do ale sele de suda sorla ka do ka fo suna karamogo de maliki ni fana yi ceni yoro do yi abisalama la fu da ta tanye ala ka akilima da amin Alif salam ah الخروج عن المذهب سبع Amadu sualu kono خروج wala ko nasoro mo bi sega tatabu rukhas naka no yoro mununa ibita o yoro nu fe mazhabu na ka kide jume da anya salu bla kata ila dari da inshallah Sheikh Mahmoud Bari wa Dr. Marwatara luba mualaja inshallah nifadwa damna wajabi islam wa inshallah aywa ayafu tumina nalo sona bina jabi fi dar al-ifta wa nusul jalen do ne raka kalandin do bin ye bamakoi uyi yang maza majlisin kuma nyaba do da alhamdulillah utuma foranye kunna la sona ute boya da kutala kaute kunna la sona kulu ba jija chuo bera kana ida tigila mino yera la ka tana sigi ka ga majlisu la ba ya do sigi ne kunna na majlisu Allahu akbar shukran ala aywa ame duwa ku ye alaka anu nafani majlisi barka ya rabbi una qur'ana lameni min ga ya rabbi afame ko nyuma alaka danuna haka za insha Allah wa minhum man yalmizuka fi sadaqat aywa wa minhum adamina tugule ade kusura makazo tabuka de kono kana tabuka kele kono ambara hono ni kono bi ami tabuka kono amma kuma kan folo ngamana ke chugo amina do ne fala tabuka bi gazwati tabuka no gazwatul usra tabuka kele a nyaga minene do qur'ana kono ni chugo na suran kono to mana ka faranyonka ka di mogoma tafsir ke to la ni ma kola si ba soro ni ki gazwa en fo ite famia ga folena krabina tugu de kan sisa amina tugu de kan ta sisa ko jodi wa minhum man yalmizuka fi sadaqat ako mo bula man yalmizuka fi sadaqat man be sayyidina muhammad to ko ten sarakala fa in utu min haradu gana ima munun be sorona be clan kirabi na kun tara kele kanaka abi kele abi fen fe ganima clan tugu min kadai parce que la drido wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kirabi fon fa min fa wahyu ledo ima wala iba ko kirabi balola anga bi kilela ko domina na dona domini tura kuka kirabi ga foda hadisa kono ana nyemin solo ala ka qur'ana ami baraka no le no bora anti baraka ni foye kirabi ala wa inni utitul qur'an wa misluhu ako ala ine son qur'ana na ana nyogona were ala ine son qur'ana na ana nyogona were ala ine son qur'ana na ana nyogona were no hadisa wore kara ka kuma kai ede ke di dore mine ni qur'ana te mi qur'ana di ma ko ale son afa mare la min de qur'ana yi ale son o mi na ole ko qur'ana ko ko ibn qur'ana don chugodi anan ko beside otumana Kira sallallahu alaihi wasallam na kunye klani ke mogodo kira de laga jirana kaw uluka ganima ya klan ma mogodo nana akri kun togai zul khuwaisira akuma adala rasul fi hadhihi alqisma huwa wallahi kirama la diriyani min klanina ele babu kirama la diriyani min klanna kira ba nyabe ni chena ko sayakhruju aqwamun min tiki ne danga silsila de na toy tanu ako dumina bonni kokolo la abu joga silu ko ka silula abu joga kalaw ka kalaw ko abu joga salama bara belo ka bara ko na yamruquna min ad-din muruqa sahmi min ar-ramyati ko bidina sogale kata chudina ko fe na ko kala bi so to me kata ba ko Deun de bina bola hali bine de demle ke bo bonzo kelengele usara jamana ko kana mogola wallahi naso ni kiribi ni fulani ke bi aynil basirati ni tusum fulani ni wo chawle kana mogola wallahi yamrukuna min ad-din muruqa sahmi min ar-ramiyati Allahu akbar ubudina ko ngo fushile no ka bodina ko ka ni fushira ka bodina ko ni tita chumfula wa abojo ko de ala ka mbesa baba mo
ako mo bolo fofo man yalmizu ka obi sayna mamar tobache lamzu de ki nendo mo ko ka tobache al lamzu bil lisani wal hamzu bil ayn wailun li kulli humazatin lumazatin nyamunu tigala damire wala alhamzu mami korkor li kay ninye anye allamzu mami anendi koro ki tobache wailun li kulli humazatin lumazatin numi korkor li kay ninye ani numi korkor li kay ninne ala nata baba fa inutu minha akunu sonana radu baba concentré le no maanu kan falo lumazatin abuka abla memoire la mase markaz la folo wala fa inutu minha radu البرامج ان شاء الله فإن أوتوا منها رضوا على قنو صنعنا وبيجناي نو لو يرى صنع بابا كان يانا كوي وإن لم يؤتوا منها إذا ما دولي يا ما إذا ما يسقطون أطمو بديني وبتابع كرامة والله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله أقولوا جاني فين الله يسوني مين ورسوله أنا على كذا يسوني مين وقالوا حسبنا الله وقام وسباي علي سيؤتينا الله من فضله الله بنا أوصون كباك بسمندي على أنا كرام إنا إلى الله راغبون أو يجنباي كذا علما إنما الصدقات للفقراء والمساكين أمنا سرقة كان ديما كلتي منما ثمانية أصناف ulu de bina jate sa saraka bi mamuma inma sadaqatu ala ko jaga akana di mamuna nafra sadaqa abi saraka aba ay farda lamanta bi jagata abi saraka farda lamanta donangu saraka dor kana mirga ko hali zakatu yere to ay sadaqa kan de inma sadaqatu sarakati an jaga akanga di mamuma ulu de foto flene qur'ana ko no jama ko shegi agode law ala ko wa in tubudu sadaqat fa ni'ma hiya na baga jaga ko aya boka bangi mo ka don afoka saka jaga bi bobi fani mahiya jaga ne male ne ga jaga minene ndo na ka de ta fara jola ni juma digina islamo kan soro ngadala na jaga yugo problem tala jaga bo bali ya sigana kona bo genga bo ilawo ala ka be sallallahu ni do ga jaga bo wari be bolo ma sitari ni jaga bo to mina sharati jeno ide parce que tuhuma bin islamo bina tuhuma taki sega kenu ba buka tara da ko kalama amma me amma adun kan ni dun ta ba kan mini na kaharan ja ko yala adun mini na kaharan de ni ga ko yore raga me sawaba إنما الصدقات للفقراء والمساكين أقول جرام دي فانداون نما والمساكين أن تسباتو والعاملين عليها أنا مامون مبارك جرام من هنا والمؤلفة قلوبهم أنا بيجا مامون تسكون كفوينا فكرة يمين كهونين دون ما كرام من دون أسلام على أسنا غنيمة دولو ما تنو كقولهم توينا تعليفا لقلوبهم يا كودسو مغال دون كرام إسلام يلا هذا ما دين دون كرام إسلام يلا يا صرو aya aka korolem bela jele butigi tabulo ayo ye butigi ni fen non be aka minen be chena da dona salama la foy tabulo kira ko war kama lulu de ma litali to kulu bi mundu sun di sega basgi buga salama ni mande to abo to de otumana ode wal muallafatu qulubuhum ani wari bi mamunu ma ku dusku ka dusku de l'islam yala وفي الرقاب يعني جنجروا ماموننا على قتنا والغارمين الرقاب جنجروا ماموننا بافل المكاتب مامون سبنا المكاتب العبد ومن فيه بقية الركب المكاتب علىكو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا شريعة جو شريعة الدنيا صورة يا سباتي أكلك بارك الجواب بسيطة بانشوكم ka do anga islamia luwa kono ka foni jombi bolo na ya nyini matigi fe kumba fe ganka horanya mbla na ta wardo nyini kana ngo dima mbi bodo yala islamia ko kinga jena ka sebe in alimtum bihim khairan na ya so khair bula aba sebe kar sai ne ka joyi injena nai akata million tan nyini kana wal ma million duru nyini kana na sera kana noy nyaka horanya aba sebe ngabla ka papi kala ka sendri kala ka tambo kala kabla ala golu abulu son sarakala abidina jaga baba dulu ma wala sa butu ko dulu saro ka patron bolo ku ka horanya ka bo joyala o ko le foto flene wa fer rekabi ani janjuru mamunna ay warduma ko du yara ka horanya aha wal gharimin ani ko le dulu saro law
ma min ma bo bona juru karlama itara mo garanti aka wari juru ta e kara garanti atigi bolla don mina sara ere ba sara silama ko hadni wari bi bolo ko anga jaga di ma ki bolo de menuri ni ina ko wantigi jumene bi abi daga kaka jaga mine ne ni ngalo do iba wantigi ni be ni bona juru sara ya so abi jaga don do ma de ala ka mbe sababu aha wari wal kharimina bona juru karla mamun kana aha wa fi sabilillahi wa ibn sabil wa fi sabilillahi ana ala kasra ka ta ala kasra ka ta fo be min bi na da madini baraji sorala bela gele mi jade fi sabilillahi fe wa ibn sabil ani kama de daga kama de numa aha faridatan min Allah akon ni mi yoro dan sigle ga bo ala yoro wallahu alimun hakim ala de toni masala de kiti masala yala ni mina jaga bo ibn segin be de ni segin groupe be kata jaga don de abe mawa walma ni ya di min groupe segi ma kele ma iga jaga sera iga jaga nyana ala ka be sababu mo to gola wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya otumana amma mazabu ba jira ga fo Maria nyame otumana Sinya okay otumana ni masegi mazam maliki ba jira masegi min folen fle ni daga ya dola kilin sora be wasake no mazabu do be lu ba jira segi min fora fa bela jele segi be ga doni soro iga jagala otumana iga jagada fa du fana yo gela ko zebe des wa kan des sababu ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم أقوم وابولا تغني أسأل ومنهم يجلنا سبحانه ومنهم أقوم وابنا تقولا ما من يؤذون النبي ولو بكرة ترى ويقولون هو أذن وبابا كرام أكو أذن كو كلو مدوكو أذن دوا أي نكمنا بغرا بدالا dan dago inti baraka lama ko ne min fa yara bidana bele uzunu Allahu akbar kulo bi fa min men ya fa ko kirata ko uzunu Allahu akbar ala ko uzunu khairin Allahu akbar era men kulo de kirai Allahu akbar en ne kirata ha ka peren kirai re kuna ka peren kirai re kuna immanka sayyidina jibril de la ka jigi kana kirama sayyidina abubakar sayyidina umar ubin manka na kira ka dala ya so kira dala na bisu no mola ko kada al khairani an ya halaka muhammad mande hera flaw mina halaki perani ka so peren ka mina kira ku ka bosu no mola be tabi shi e baro baraka bu kira ka fa ya don ka aba ko de mo ko uzunu Allahu akbar maka ka fakira ma قل أذن خير على كما أذن خير هيركلو كراي هيركلو دي أو إسلاموي إسلام أنا من فكرة كراي بدولة ما شاء الله شكرا أني فوق بابا أني فوق بابا فخامة رجال أيوة أنا كارو ألفنا كابنا فايدة دي مغوما نجم القرآن على يرغب قوة ننزل من القرآن قرآن بيت فرائل موثي قل ننزل من القرآن ما هو أدو دي فرائل قرآن بيت فرائل يولو دو دي فرائل على أصحاب الرقى ولوغوزون ما من بي نوري ma furake ne qur'ana yu ba do ka ko qur'ana ay mun digina furake kama ni ma digi furake kama utegelere dala kana mi ko qur'ana be sire na sibi bolo ka ba gila de ay de ama digo kama min digina min ka ba ko yede ala kan da sababa ay ba ne ko inshallah ne ra gulo bi ngene na ay ibadam ne kul uznu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم واسمع على دوتيرو لا ما شاء الله توغا الناس يقرمون سوالا كلهم بيدي توغا تونا بارك الله فيك فخام جزاكم الله خيرا امين نفع دama de bani sama ka kan bela jere qur'ana de
أنا فهم بلا جريم باكونا أيوة ماذا ويقولون هو أذن وكل كلام أقول أذن كلو قل أذن خير لكم على بوهر كلو دعوي يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أبل من يعلم أبل من يؤمنون ورحمة للذين آمنوا منكم أقول هنا دوم ويا مامون لمن يرى أولى والذين يؤذون رسول الله على بو مامون يدوك على كثير تورو لهم عذاب أليم أقول نجوا بيمين نجوا جبني يحلفون بالله لكم ومن أوكال أوسلاموي يردوكم ولا سأقول سكا أو جنس ولا شو منا والله ورسوله أحق على باكا أحق أن يردوك كان أنا نكتير وكان قولوا جيني إن كانوا مؤمنين ناصر يؤمنون ألم يعلموا أنه من يهادد الله ورسوله بسم الله أها والله أن يرضوه نعلم كما على بسكة دم على بسكة دم راك كليني من هذا ما دين كما يريد دم راك كليني على يرام سكة أفوا أفهمنا وا على بسكة كرا أني كرا فرانيون كان كأكل دم راك كليني رمي كما ما كان كأكل ويضاف إلى هذا رضا الله هو رضا الرسول أنت يعني حسب القاعدة كنت تريد أن يقال والله ورسوله أحق أن يرضوهما والله ورسوله أحق أن يرضوهما الضمير التثنية معنى الضمير هنا للإفراد alors alaka dien ani kira ka dien abe kele o de kama ina ba fo yoro ba fo Musa ni Haruna ma faqula inna rasul rabbil alamin ama fo inna rasula rabbil alamin mais yoro do la fana ba fo rasula parce que nous fla be ka cida e cidi kele ni o de kama ko la inna rasulu rabbil alamin o da niya ya fo ya fana أحق أن يرضوه أما أحق أن يرضوهما لأن رضا الله هو رضا الرسول ورضا الرسول هو رضا الله الله كان يسأل جزاكم الله خيرا إن كانوا مؤمنين ناصروا يؤمنون أن يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله بكادوا ما من بعلنا كتير صصو فإن له نار جهنم وجهنم تسمى بولوي خالدا فيها بولو دمنا جهنم كنا ذلك الخزي العظيم على قولي اللي بو باي يحذر المنافقون أكون منافقو بك جندو يرلا منه أن تنزل عليهم سورة دو كان يجبوكا تنبئهم بما في قلوبهم على بموكي باري أفهم منافقو تسكننا وليستهزئوا أبو نافقو يقول يلبونك إن الله مخرج ما تحذرون أبو كاو جندو فمنا على بنا بغيره ولئن سألتهم سيدنا محمد يونينغا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وبنا فوقهم تشوكو بالي كام كلنك قل أبي الله وآياته ورسوله أقول ألا ناكتشيدي أنا كآيو كنتم تستهزئون أو بيلبونك ألا ناكتشيدي ناك آيو دلوا لا تعتذروا قد كفرتم ألا كوكانا لجرغوسك أو كافر يلا بعد إيمانكم أو لمن يلين كفر إن نعفو عن طائفة ألا كنا يا فرج مقول دوما يعذب طائفة أمي جمقول دوبي نعذب طائفة أمي جمقول دوما كذا لأنهم كانوا مجرمين بس لو يقولوا كرتشاني كلاوي المنافقون والمنافقات ألا كنا نقول جماعة مسلمة بعضهم من بعض ولو بورد الله يأمرون بالمنكر ولو كان تماسين كم أبو ما يا مريني كوجبي وينهون عن المعروف هم ما بالك أبو كوني نونغا ويقبلون أيديهم ويقبلون أيديهم أبو تقو مني يا قرآن آية قرآن آية أجينا كمين كمان يا بالا بكا problem يا بيدو جاني مكان ويقبلون أيديهم أبو تقو مني قرأ جمعي أني ما هو كوني بقول من أين أبي منكو ويقبلون أيديهم بابنا القبض أني تعرف كمان أدي الله أم بأخهم هويه Kurana koro kurana dunia ada mana problem ini. Ka kurana dalu ta ka dalu joro ya ada mana problem ini. Dalu kan da joni yoro ina. Ka kurana aya ta kabla yoro la ni yoro min manka bi do jani na ko. Waya biduna aidiyam ni balaga de ya no koro jume tege gele bula. Dara me ti bu bolo ka bi. O de bu bolo me nay. Ani sel bolo me na tege. O tege.
do abo tugo de la wa yaqbiduna aydiyahum ne bini josra ke ko qur'ana ayata ko ala yara ko mamu no bolo mene uliti islamu ulu na tugo pa ala ina tugo tamase ka ko tugo de wa yaqbiduna aydiyahum ku bolo mene iya galon tiga bi galon tiga shini ima qur'ana aya abla yorala al qabdu yalla o korre dume tegama gelaya fo ti soru bolo kabdu al bukhl la Quran aka gelade Qur'ana doni adama na problème Qur'ana ata na dalu min jo yoro mina adama ni ata ka jo yoro la man kan jo yoro mi cheni bike ala kan be sabado ni chama de banga jamana kono ha do Qur'ana kono kasinga Qur'ana aya do kadro kasinga agaraga tarte kabla yoro la man kan kabla yoro ni herewa kunfunti foi dala ko aka dalu bo Qur'ana ko Allahu akbar ma fi yana la hara jodo me bande so jamana yere ne ja chene me chugo mi dina de bila gosse suni clé mali fambe islamo siglem flaka alaje wallahi allazi la ilaha ghayru aw karabo no sigra ka alaje na fitna ka biji gido ma bida mine erela kuma halu ni tame kuma hanni mo mo to fo anya me do ba fo ni njogo ina kan o tele ni le ibora ala yiki shakara jume ma'aziratan elo jiro bo sha ala ni la jaba ka bi jigi do mena ala bi ibora ngai sigi da mene he ko ma kuma ti me jamana kono an kuma ti me ni la jaba na na fo ko bihim ibda ala ka fo ko ka da mene ila imi sigira ko juguye ima yela ana jamana me ja chena da Islamia kwani Islamia kira kula na fene mali kono bi wallahi billahi ne arabi ka tabolo mebi ko mo do bo tabolo la ne arabi shi ko la ja la adama diun mo go bu yere ma wa ma do ro tugiri de kema adama diun tabolo kan dia ko kana hadisa ko to atia ate kutala yanwa abiyan ويقبلون أيديهم بولو منه نسوا الله فنسيهم بولو منه من كودو تكما جلاك فوتو بولو ونينا نا على فنا نينا نو على تي نينا ده افني مال مشاكله الجزاء من جنس العمل ده نسوا الله وعلى تي فنسيهم على فنا يوتو لان النسيان بمعنى الترك ما ننسخ من آية أو ننسيها أي نتركها إن المنافقين هم الفاسقون ألا منافقون يكير جلوي وعد الله المنافقين والمنافقات ألا لا يتنافق كما مسلمون والكفار نار جهنم خالدين أن كافرون جهنم تسمع ودومين دا كونو هي حسبهم هو سيرى جهنم ولعنهم الله ألا يدنا ولهم عذاب مقيم ألا قل لا جبا بس كلمبوي الذين من قبلكم أدينا قوم من كونا أونيه كانوا أشد منكم قوة ولو فهم كابونغا تماوكا وأكثر أموالا وأولادا وكان فلوكا تاكا تماوكا ودمكا تاكا تماوكا فاستمتعوا بخلاقهم ولو يدامنوكا نيروي فاستمتعتم بخلاقهم أفنا يدامنوكا نيروي كما استمتع الذين من قبلكم نبو ما بخلاقهم نبو ما منكونا أو يولوفنا يدامنوكا نيروي تومي كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم نبو لوفنا يردامنوكا نيروي تومي وخذتم كالذي خاضوا أو فنا يتوكبالك إنغالونا نبو لوفنا يتوكبالك تومي أولئك حبطت أعمالهم على كل الدنيا والآخرة يبارك ما من كافر جلين بين عن الآخرة وأولئك هم الخاسرون على كل ما فرلوي ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم على كل ما وقت باريا ما نوما مامو ما شاء الله أيوة الدكتور آدم أبنا تندهو بك إن شاء الله في تعليم أيوة تفضل ala ka ni sawabe ko kalandi min sigin le utiya kan ga fanga shi da sun yana gali do tuma ka ke yoro ina ante bana amena na do aya fulana na maxima yana gali ke masha Allah aha ni yoro ina ante bana aya min sisa yana gali do tuma ka ke ma ashima yana gali ke ko de ataka na shi wala famya masa yoro ma de ala ka ni sawabe ako wa quttum kalladhi khadu wa quttum كالذي خاضوا أين قالت يا أتواقع فجولي وخذتم كالذين خاضوا أبو ناما كنسا إبا جابي تقولي
وخضتم كالذي خاضوا نتيجي نقول جري هكذا النهات ala ka ni saba be donc mu jabi toy parce que aba do ka ba amita amata bitoya ni yorina allazi do bi allazi koroke ya allazina kuma korode ya wa khuttum kallazina khadu ni yokoro ina hatta aba koro foro ba manaka na tuba mina ina fu mau aya foro ina fu mami chugo balike ama fo ina fu mami parce que domirum be khadula ni yotani allazi atunga ka kede wa khuttum kallazi khada atunga ka kede manado ko kallazina khadu ukorode زعائد الموصولة كان كسيكا تايش الموصولة كتوا كتمنا الذين دتوا قبلي هكذا نقرنكو كالذي كتمنا نيبي نهو دتشوچو نهو بدا قرانا دي قران نهو علي باتا قرانا كعرب كانوا نهو يمين فو كنا فوكو عرب كان قايدا تشنا دي ابيتي كا قايدا دي لاجي كاغلاكا بني قرانا دي تاي ina fa ba fa masaluhum ka masali allazi istawqada an-nar nan tara rabu kan jala fa ma fa masaluhum ka masali allazina istawqadu nara da qur'an ma fa da suratul baqara la donc ni ba ira ka fu allazi ani allazina ukuro bi sika ta ko na tuma do la alaka ni sa ba da shukran jazakumullahu khairan yani mufrad wasata jama'ain وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات na sabu madiana fara ikaro ko shebu kama kodo ni mutafikatu fara ikaro lutu kama kodo nabuta bila muraja sabu laika wala umoni shumu kodo shebu kama kodo ha abu chukode wala kambe sawa bama أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولاية المؤمنين قد فضل باران أمورنا كتبك ولاية لا أنت تفضلني أقول كمانين أقول ناتبو يرى ولي نيونك بيش نيون جيجي سلامو فانا مؤمنين كمانا مسلمون فانا نيون جيجي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة لجنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا الذين أرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك
modo ya nyini ka kira faga akona tabuka telefon banu tani maka do ma tanani do amma ba gazwa tabuka yare kala maka tabuka kira ala jarabi dugubati islamu wallahi amna sayora ma mun ya nyini ka kira faga ay servita bismillah وحموا بما لم ينالوا ala ko hamna ni fenye ala ma lam yanalu wa min suraka ke ko ba ga kira faga kira bi se da wata bukala wati mina ghazwat tabuk mukhtasaran tabuka kere abana ni wati mi kleman klek faga ngabo harun shadid safarun ba'id zadun qalil dunin islam bolo tama gadja kile fariyalelo ala ma faka islamo jarabi kira ba faka ta romeo uga jamana ku wele ka ta islamaya ma ore tabuka kere ado masaka min soro rom wa ko masaka ne ma ko hirakla kira sallallahu alaihi wasallam aga kero kere na bitala abi kele ndugo kafo me tabuka do tellement la bel kanga kala kabo tabuka kata kabo madina kata tabuka abe kilo kama wolom la de nyamete billahi wa islamu tamana foka do se funu ka dese kay wele ke akoya ndeme jone islamu jana tabuka kele do don se na usman nana se na usman de kala tabuka teri ay chawla da wudo kanani suman chamai kanani nyame chamai kanani wari chamai ka dikrama krabo ma adarra Allah ma fa'ala Usman ba'da al-yawm Allah ako Usman ka foita ala to rabbi ko fe ni kadi sayyidina Usman okay ka foita ala to rabbi ko sama wala ben sisa ubina ta tabuka kelela adra so na fuku kelele groupe saba المثبطون من غيرانو متا كلك نكا والمرجفون ان كبار جوتو انا عبد الله بن ابي سلول انا لوكا مكو ده نافو كلا غروب سباجي غروب كلا ولو متا كلك نكا غروب كلا ولو كلا مرجفون كبار جوتو guru kele ulu sara ni Abdullah ibn Ubay as-Salul ulu isra mena kata tabukala usira jabal subaba ulu jorayo kan kita bayangka asegera kana madina kira isra mena abu kata tabuka gelayara ka gelaya fasara yo dal ko ya rasulullah dimno ya mena ba ke chogodi uyuka nyamo kono fara furu kono jiru ni nyamo la ka furu ji udabira la kan الله أكبر سلام الله يدعو كنا ساعة بكرة والله سلام الله سنة بكرة نودي غزوة الأسرة على رأيكم كل شيء وجلات سلام الله سنة بكرة كرم صلى الله عليه وسلم أي سيدنا علي نتاقف تبوكادو أقول سيدنا علي أقول بتوني بلاشلا نبتاع تبوكالا إيكا بلان بلاشلا مدينة إيكا تو ما تو كوري مامون مسكتا مامون بنو لجراتيوي إيكا على كون دينا إيكولو كلا نكرا بتاع تبوكالا كرا إسلامنا نفوق ترى سيدنا علي كو سيدنا علي ما تو تبوكا كرا ما تو فولا فوكارياكو الله مو سيدنا علي ربنا جلنا إيكا سوتا كي فوكا كم بمرو بلا بلا كتا كرا ما أقول يا رسول الله ako mabe ka mimbo imana wa natu ako ma ako chode ako ko yene bla ko kama doron na giri sariya kam ada fugariya kam ako ya rasulullah ne mita kalena ako ali ama turidu an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'd ako yala nabillahi haruna ni musa bi ko bela sayyidina ali ta fe ga kette ne muhammadu bolowa ala dorokira warati ne sayyidina muhammadu ko kasaraka sayyidina ali to susalo sayyidina ali kasaraka sigin madina kirana ka sawo buga ta tabuka la uta maru bi diyar as da magunga cha amma wa bi sababo kulun ta koy utama na fi diyar thamud samida ko halakira fulo min kono kira tara soro islamo serai ujido soro yeno ujinge ku ka mugu noni ku baba ka du kira ko
ala samuda ka muno halaki ne samuda ka yoro de diyaru samud aya jubo ko ya jubo aka yo ke ka mugu noni ya ku yo ke ka mugu noni aka kana mugu duna fa ya de nyama mo wallahi ala ya mo halaki yoro munna halaki yoro hadi sini ala ga halaki ba yoro lai imaka ka tema yoro la ko ni yoro amma kan temete amma ga fe undu ako no solu ka nyame o ko mi kolomina ako kolombi no ay ka jibo yoro la yoro aka ni dugu mo ko ka kolombe yo mugu min non ko ma bolo ma se ka du yo di fam yo di bagoma yesra mina futa ara se tabuka sele tabuka yoro la kira ile tini kata hiratila masakema ako aslim taslim azara aba wassalamu ala man ittaba'al huda amma ko kala ne amana me corona kono doro ka ko sele daletir la wassalamu ala man tabal huda keda dole islam to islam ka letir la de wassalamu ala man tabal huda keda dole ni mami ya sele ka letir la ka di ma ko ka ma dai ka islam ya la de onge wassalamu ala man tabal huda amma ko ra me ta do na so ra tabal huda wala me ta dan ti islam ya la ndati no ko salamu alaikum bi salamu de mo ma mamu to kala kanda ko ni yoro la pre ni ma yoro la desi galin dina na ko ra ni Allahu akbar krago aslim taslim islamia ikisira wani maslamia alayka ismun arisiyin sanakala mun dugula o ga jurmu ba ta de ako ad'uka ila jannatin arduha as-samawati wal ard ako mi wala ka ta aljanna aljanna min be na a fonine a bonye abe sangolo bidu wolo na fonine ani dugolo bidu wolo na fonine abi bewo ne kraka letri adi do motar na ka letri di romo ka masake na ale de yakko ay letri kala ako barde wala sisa alaikum ya ahlul kitabi ay tawreta kala ga do kanjila kala ga do ako sisa mimbe ako ay demsan do yini ibhasu an sabin fata zaki fatin min dini ay demsan do yini ahadli kadi akatu keretian fana do yini daga dina mo do arabu den fana do kana nai unna ni chene do ba wala fa tanufi o ba do ko miniji ni lettre ka ta kirama kira ka lettre jabi ay lettre ay mun se lettre jabi la afana salamu di kirama ay fodi ka fasik ahlul kitabi do akoy ko ibine wele kata aljanami na abibe sangolo wolo la foni nema ani du golo o fri wolo la foni nema akola jana tasuma imemi maina ma aljana ko ne sangolo du golo ta tasuma bemi o ba kala tiro ko awde betni ma akobo mimi vie ambe ba do kira kilimbi ni ma bo anyo kala na gato misigale no ni chenga akomikani letrie fen sababi ni yo yala ki o kira laba mi foro do sika foi dala akoy jume aka fola mi abini ni nga ayaka aka letrie bunu na ka letrie o letrie dum ma letrie mi na ka ka tugodi ka bi na letrie mi ngali na ni ngale ka kira ye chen sika kala abina munyi ngali ke tugodi abina sunyi ngali ke su abuna kuma suka na kuma no kaga kira ya ce siga ko ita wa akan nabi ni ma tambo o ba kola ibingiya ibi nabi ni yo demo ka so nya daro ka tanu ko electric na tete electric na atara kira na ka sahaba so ka buka Allahu akbar ma tama mi uluma ta tabuga kenaka otumana petini na electric kana di kirama kira electric mine petini bola ay petini nyinga ako ngal electric tale di hirakla ma ina electric ka chobadi petini ko ko fole ne de petini ko kira pa ina electric mine kamara ko fa amsakahu ay mine kamara ako amma kisra
famazzaqa Allahu mulkahu ako ni kira kan letri ako adira kisra masake ma domina ako ya fara ala ya kan masa ya fara ako na irakla ala letri mina ka mara famasaka Allahu mulkahu ala ka masa mun aka masa ya ce betul enggak ke ba ko ya ba famu kira ka letri kala abiletri kono fa inaka da'awtana ila jannatin arduha as-samawati wal ard yewele kada aljanna min de nabi de sankolo foni nen du kolo foni ne aljanna min de bewma otuma fa aina nar ko la tasma be min petni ko kira ma ba jale de kira ko izaja al-layl aina an-nahar Allah akbar kira ko ni suna na kletarami betni ko ne ko wara tu ne si ko yara la ka to famuna atoy nabi mata bonge kira ko la o tinya na ma wati ninge au kira ma ko ne ba ka tando ninge fa ya binya kira ko kabi kira yara to rabi petni ngole ka ta ala ko ma amma son fi kira islama jira la be ma ko petni ma ko islama yawa petni ga na imruun min qawmi ako ne be ngane na mo gadi no fe ne ko mo islama ra do mi ne islama ya ne ko mo islama ne islama ya de kira ko innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ala ka kanda hidayatu tawfiq wal ilham o be ala de bolo duskun kana be ala bolo masite fuka sara ir duskun abi hina masaka sebaya bolo la ba yele me tugo min kana Allah duwa ki yere Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik duskun yele me bay alai ikan duskun yele me ka sabati e ala kan dinaka mo kan kan ni duwa ki yere do mo petini sengana yaye don twati temana amasaka kira ka tampoye kira ya wele do la ko tanuki ya ko na ya ko na akai mo go be femana ko ni tampoye ta ba fle Allah akbar betni tara ka tanya ko irakla nyana ay jaman dugu mo be faranyonga abi bukhari kono fi daskaratu de maison du peuple ba mbolo to gomina dama bi ñanku mero mo de daskaray ina fa bi dalia kono to gomina ababa ko asbaha dasatiru jillatin sufran kallam tuguna khatun bi hufadin aw yufadi otumana ay dugu mo faranyonga akwa ba kalama kafin nabi man kile aba kalama ana min ahli alkitab kale kitabu dunke ne tawreta kala kai bila kalama asara ku badat bukan mo kana bode akwa ba kalama ko nabi man kile ko tura ko mabo kan ba kalama akwa ko nabi man ka bora de mi kale tiri flambolo tamasem bela jele nyon da fala mi ni sisa am bela jele ka faranyon ka ga limani yala Abu Bukhari kono ko fahafu haytatal umri ku purjara iba fali purja chogona fali musono o bebu bodani ni samboni jedo lila kama te qiyam o ku ta dabbo o ya so da so goden etma yu fala nyanga ka ya jama jawa akoni okorobo ka la de na so min ala de al mamude ni akoni pion fo ni ta pion flana akonda ba so ma mi fengele ni na fe ay to ngani so ma sarai e ko an rumen ka ni so ma saram ko du ko loka an no ma du ko loka wa ram an de ka tani so ma sara salame ni bo me to ri kala kai ante an to kelente akote fla akomina pio sabana nda ma wado ti ngolo ko nseran dana ne iraklan seran dana akona na kelede ko amma zalika fanam o kelam ban so no ma ta akona na ya kela ti sala de to ma kira ko tora tabuka yi kleta an ko kira bi tabuka boromo ma kelema borom kan bani asfar ma keleman o ka bi ke tugudi entar ko mi dal mo ko kele nim masaka dugu bay u bayla jere sira nanye u man kele u ma foyke
kira ko nan lajini sor la dunya ma yo na kaba ne bisin kana madina tabuka kala ba to Allah tabuka bani kira na sen kana madina sirare la ko chama kera ko aha ko chama kera ko de dono sufe Abdullah ibn Mas'ud ako dono sufe ne nyabala du ko sin kan de kapo ko ja kira ka sahaba do bi ba fa mazulu bujadeni kasafini flatigi foi dabolo ni kasafini flate abekele meleka sena abekele meleka bisila gale le fatula ale ke kira ka dalili ka so tabukula sena ba kira ba ke nyesiri sena ba kan sena Umar uma saba e nyese nga ba kira yere de jigila ginye kono ya suta ka di kira ka asudo ka buada tuada la Abdullah ibn Mas'ud ka abo kira sorati bolo ko ta ko Allahumma inni amsaytu radiyan an hadha ako ne kilena ne wulake ne jene no nin chema ala jene chema Abdullah ibn Mas'ud afale akama ne de ka kai saban pa mali ne ko na ale de ka saban ka fale su sai na baka sai na Umar kira ba ko mami ma ale jena mami suma ki bolo korota ko ala ka je zulbi jadeni ma ako ala kun kale Abdullah ibn Mas'ud fa sisa kale si kira na kale su ni kira do Madina abe tabukala obi sin kana unana se kuludom akobo akamina se yoro do ma jisuru do masika na magajina se jiko gela kube fone kira ka se yanu ka se murji funa na figo mun tara ka jibela jere kami a yoro jisuru da kun jire suru don kira kuma ka ala de lala a ga jibai bela jere kana fasara na figo sina ka ta te ka so ni ka ta fe fana bana ka jiwa to na ba tun kira se de kira ko jome magara ninna mamunu ye ni dinta kanga kuma kan soso la'anahumullah ala kutala ni kira idanga kambe min di danga hale kalau be bidanga kira ka sura ka selji ta sampe ab selji ta aba jiro dum ma we jidi kira ma kira selji ta aba bon fen sampe kira selji ta sabo ko fasamina karka'atan ka karka'atir ra'at anya kule ka ambo me jigoro iba ko kaba mu kulu jugo bina jisna ka poe ka wala fen bela dire nyen jisoro ka ko wallahi ni na fidu nu kuma nin jin ta kata ni kuma ne kunna na da falen soro akon nin jin kumbe arabu ka jazira bela dire kumbe na fasoro nin jin na fuka ta bela arabu Allah na ala de mo mun da ngade وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. Bale bawa, kalau disini kata kali di Madinah, nama jago kali. Ubisra lawan nase, kulu do makira yalla kuluka. Apa kata? Mami kira jama nyama, ni kira jama kata kan ni kana belanja fete tuno dola ibi denka ka jele yoro dola ka jama position lagi. Ayala ka jama position lagi. Ayala to apa Abu Huzaifah ana Ammar bin Yasir akon flaka nan no kana tare kira farla ka boto la ka yela kuni sambe kata kunu wara ba sambe tuni a joren banu tamima nafiji mata aminani wa hammu bima lam yanalu da mo yoro de no fa isai Allahu akbar usna talaffa mu usna ka femele ku yera la ku yera maski kami min ke sama dele kan no ga zo mo kira kelenta mo ta no fe amisi da ta do ta ngani ka bo ku sambe abu be ngora bisa Allah rahamu bima lam yanal seradro umma tanani Abu Huzaifah ni Ammar bin Yasir go ni Muhammad ibn ya Rasulullah Ammar bin Yasir kira la ja ko kira alenya bala kira nya be kabile kira dimina sabo ko ba dala nyabe bile Ammar bin Yasir ako mi hitan ko to wala murni ko male bolo alesta ka nafikun na toy ka giru ga to ka to ko bera jele bolla Allah e jito abi fi wonyana Aba Huzaifah ta Ammar bin Yasir ke bin mo gonon da ko ntu da ko ne karsa ama tan nani bela jene fa Ammar ni Huzaifah ta akoni sira Madina na fi ko bi ba na fi ko min da ne karaka aka saba jefla wele
Also, nafigo misiri do joba fa ma masjidul dirar. Amana safu mama. Malik ibn Dakhshan an Adi ibn Ma'ad ibn Adi. Akwa bi klenga ta Madina, nafigo misiri ninjo, abita tasma to halakachi. Christ about to taram misiri jeni ya na alikira ka sai Madina. Wasoro Abu Amir de ubla kuka misiri njo, alikiri chende Abu Amir al-Fasiq. Bawo lede do Abu Amir al-Rahib alede jinye sege kira nyo uhudu do ni kira bina jinye ko akosa mina maskeke mina denga do islamiyal amu nege abda misiri do jo fandofe mina kira nege kale ko mi do na islamiyala amu do misiri ko no yoro bi kanga nyom bele yoro ka islamiyal burja ka ko bantu kira ko wato misiri jeni kara ka to misiri jeni kira ma sallallahu alaihi wasallam abina do Madina do me fajir wati shira kira ko sahaba ma ko mi tayo rodo la kana bi ta dinna kira tara kira mena kira bi ni ka ko salamo ma fajir seli salamo ka ma ke jubadi am seli wa ma ke jore so ka kanga seli ka yan kala ni lela wa Abdurrahman ibn Auf bulunya ka le seli ni mo ko ay raka folo seli ana ka plana seli kira na kira seli la ko fe ma amuman salamu bla la be ka mana ga namba ke jubadi kasini kirai antora salam la be hakili wilila ko kira ma ko sella de ako kada ahsantum wa asabtum anyena au yasna ako era nima dilika fo nga hadisa ko no ka fo dia tingli fio fo nabi nyima ndo ka sele aka mandon ko ni kira bela kan fo ne sele Abdurrahman ibn Auf ko nama bial mangere tar tamba finya na di sella nu na ni so qamatul qiyamah يجربونك to kanare bitabe kanare bitabe misrula mo ye ka kanare almami misir mo almam mana retarta minti duru minti wora kase minti tama hay mo da blanya fe ko ba ko no de kafu almami fanaye katare tarta so minti muga minti bisaba salama be seri de ala ka be salama amin wa khaira bi shay harabi kli amin ni ko muna ami ko almami yalla Allah ko almami yalla sako ibabara Atuma kira sallallahu alaihi wasallam ana nado Madina bina do Madina do mina akwai chaubia sera adona akomi amina do Madina akwai chaubie uluma tanno ka kala kanaka ako wallahi amma folo foitike amma yele kunu foika amma bara foike bara la mi baraji fara ko no kon bara de o chawma akwa tara ko no chawto Madina udo kira dona Madina yoro bela jelena tena kata misir la kata ka futbate alhamdulillah wa asna ala Allah ako inna fikum muna ako amunu flani ako na fi bawla bire aso na fi dia nyode nyana fan bela jelena ako ngani mami to wele bi wuri ye na fi gidi waso kira toro ako na bi ke mi bi arkai ako kom fulan abugo de kom fulan fuma bi sabali ma wora ya bela jele mudi kajo Allah sai da Umar kunte ina ma na da su len soro misiri dala o joro len sigi na ako ka sa ke misiri dala ka kala chugore ako kira ina fugo munun gule kajo ana minhum qala bulula ko kabahaka Allah sa'ir al ayyam laki ta ke ti rasulullah Bawa deh. Waalaikumsalam. Ubise dobe kanda. Dobe kanda. Kode la kira mun diraw, amma na ben diraw. Ay saba kini ni ay ben dira Abu Hudayfa dalila.
na tuli ma bi shegini fila na kira ni kira fasina ko bale ni mo ko sara na Abu Huzaifa ta sella su ka saba ko be sella kana ma sella ka do gina bi mun ni duka sidi Abdullah ibn Ubay sallallahu fuqa na bu ka ko bani tan duka sidi ya soro ka fara alko la in raja'na ila al-madinati la yakhrujanna al-a'zu min al-asfal kunna sira kata Madinah amma ba bi mamun ga bo dugula Allah ta rada saya banana aku kata kira wala kana tara kira wala aku kira aku ni sara dulu min bi kan ikana ba fi kan ke kan kasangi ba fi yara kasangi saya lalu bang asara kira kan dulu kira kan kasangi kira selasu kira bena selasu ka sen nomor de ka kira sama sen nomor ka pala ku daro ka bo min ku bale ko ando kana selasu ko ite ka kira era mena ka sama ko ku male umar ko de Allah وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ومتى جلو سركانا فوي كما فعلنا كيرا ينمون كارك بقى بسمان ديالا فإن يتوبوا يكو خيرا لهم ألا كنتو بلا بكوما هيري فإن يتولوا يعذبهم الله عذابا عليما نيقولوا على بو نيانكتا لمين نيانكتا دميني الدنيا والآخرة نيان الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير علىكو أيوة بيسي باتولا دم باتولا من على كتلين يدي ومنهم من آهد الله أقوى منهم من آهد الله ومنهم أمجر لنا ومنهم وقول من آهد الله من لا يرجع على من ليس على بطي ومنهم من آهد الله وقول من لا يرجع على ما فإن أعطانا من فضله كنا على عليه صلى الله عليه وسلم لنصدقن أقول والله قال بسرقة عليه سالبتا utara ko kirai sala bata mindo ami sala bata mindo mi badri kala gale tele ne sala bata wore ni sala bata inde tara ko kira ma ako kira ala de ni kan na ko ja ko sala ban kainta ne ami misiri ke ko ere misiri dugani an kainta ni fanta ko kira ala de ni ka fen sora sala ba ako fitini ni ala barkada na hera ka buika ka tema to ina ako wari kira ko ala ka sala ba so anana hadisa kono ka fa sala ba aka dawo ku wolo ba ko tunu wolo tunu Allahu akbar ka fa bere gele ka daba to kana tin tin so ni ay na fu ko wa tabatu ma azna bal ibil wal baka rago teno kono to gra misuni nyama ku ko wati minna asera kila kra fa hadisa min fa hadisa kono ode ta so kra ba za tabayatum bil aynati bai'ul ayna aynatu bayul aynati de miye mo be juru do ela juru tabini butigi tigi tenga warje tani nyonche sisa sumalo ina butigi tigi bita da se skoro kilo biduru se ga o juru dila wa wolomla ni sumalo bani basa mai buta no fe e ba fa ka bonke skoro bore kele ika wa wolomla binna buare sukoro buare mba feri ma sisa butigi era waduru diamant nema butigi kila ka waduru diamant di ma ita ka sukoro ta bolo wa wolo na juru bila fa nema bayu ul aynati ala ta kaya ko desa ka bayatum bil aynati wattaba'tum aznaban ibli wal bakhar baril fatih bil aynati nay feri nyoya ke ni bayu ul aynati ni sharu ke sisa أو تقرأ نعموني نشوف كوكو واشتغلتم بالزراعة مدير واشتغلتم بالزراعة أن يكون بيد لك الدو كنا يرم لك دو كا يرم يكمو كنا فولا هذا دوما تسورة كسيلي وتركتم الجهاد في سبيل أي جهادك يا الله كسرلا سلط الله عليكم الذل لا تنتهي حتى ترجعوا إلى دينكم ako do kera ala mina majigi tauka majigi tiba faka singa na kadina ma kira do ka sala bai jaga mina wati sera ay fambe ke bishati misiri sorable ay mina kuma ko ay bugu bla pe jaga mina wati sele kira mo bla ukata jaga mine utara mo no ga jaga mine usege mato una na sala ba fe sala ba ya kira ka letri kala ako ni bonde ko kana ko ni ko ni jize ko ni taxi model de kira ba ka ko be ulu ka wana ko ko la ku ka ta de na miri ama so ga jaga bo samo tara ka ta ho samo gerato
kirala anyabu na dola munu na yuti ka ta jaga binena kira ta yoro la de no segle kana madina kira koro kira yedra ko wailun ni salaba wailun ni salaba wailun ni salaba salaba ta chena kabu majabu fo kira yefo ko salaba ta chena salaba ka nyina ma ka te kira fatura kira ma ka jaga binena kira fatura ko be sena bakar kle aya bakar ta jaga faranyo ka ta sena bakar ma bakar ko kira bana ka jaga binena ne ta mine ala de bani ka jaga Sayyidina Umar kile aya di Sayyidina Umar ka ta mine abadan Sayyidina Usman kile fatura Sayyidina Usman kile la saban mun shima ga jaga mine wala fatura wa minhum man ahada Allah wa qula min Allah ta'ala aha ko to ko ane ala yu songa baga sama dia aha bismillah la nasaddaqan aha amai bai'ul aynati min al-buyu' al-muharram اشرح مرة أخرى ما هو بيع العينة نيود فكرة كنت ذات بيات بالعينة كتافن جروتا نعم مثال ديسا سمالو لا أم سمالو لا سكتا سكورو بوره إبدا بوتي تيجي في جروبينا من ينتهي فرامي جروبي لا ما وانجا أتوارجا جروبي لا أتمنى إبدا نفع سكورو بوره جروبي لا أباس أبي بوانجا واولم لا أتمنى بوانجا تابا abika so wala bore dima iba ko mba fere era e buti tigi era ma aba ay kuma ay do doni silti talaw amma namaka atumana mo go wari jela ba ko buti iti waduru diga bore ta abu waduru dima tiku bore shigama ene ka waduru bita ko ma ay juru dila iklala ka fira era ma ka wari je so ka ta sisa ni al ainati bayul ainati nabi jamana kono jamana ti suma de ala ka be sabalo abiya watiya abiyo aha abe kele ka juru ta ka be ga jamanyina be bayu la bismillah wa ma lahum fil ardi min wali wala nasir wa ma lahum fil ardi min wali akade be batula du goloka bisi batula du goloka wa minhum man ahada Allah akomo ante manoka allamul ghuyub ibe jolko fa mo yoro jumene la nakunanna min as-salihin ولما آتاهم من فضله بخلوا به أقول ما منعني على يسوع بوكم سمندي على الناس على ما يبخلوا به يبخل يا كتير ما جل كناي وتولوا وكم بلا منينه فأخذهم نفاقا على يا دبك أقول النافقين في قلوبهم وتسكونا إلى يوم يلقونه كتفك تاسد دون نوبتا على بينه ويا نافقين وتسكونا بما أخلف الله ما وعدوا أسوأ يجمع على فمن يا إلهي من تعالى وبما كانوا يكذبون أنا كنت قالوا من تقول كلا سبب يوسف على نافقين ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ما تقول على مدجلو دوا ونجواهم أنا كنت يو وأن الله علام الغيوب جنود دولن دما أولي عليه صدق الله العظيم